Sever Mladinac, Mladost Gložane 2-2, Šantrova Sloboda 2-2, Morava Ursule 0-1, Mladost Tečić Trnava 3-2, GFK Strelište Jedinstvo 0-2, Mladost Končarevo Sonica 1-0, Popovo Šumadinac 1-1 i Mladi Radnik Vinorača 0-2. Dosta iznenađenja u ovom kolu u prvom prolećnom MFL Sever. Tabela: prvo Jedinstvo Duboka 35, drugi Mladi Radnik 33, Šantrovac 33, Morava 33, Trnava 31, Ursula 31, Šumadinac 29, Mladost Končarevo 29, Vinorača 22, Mladost Gložane 20, Mladost Tečić 19, Mladinac 16, Sloboda 13, Bobovo 11, Usaonica uz jedan oduzet bod 11 i posljednje 16. GFK Strelište koji ima samo jedan bod. Znači pola lige od 1. do 8. mesta juri 5 mesta koje vode u baraž, odnosno prvo mesto koje direktno vodi u okru. 16. kolo MFL Jug, Radnički Pomoravlje u derbiju 2-0, Istok Dražminovac 4-1, Beljanica Mladinac 4-0, Javor OFK Batinac 1-0, Sinđelićinski Izvor 3-3, OFK Dragoševac 15. avgust 0-2, Resava Resavski Despoti 2-0, Jedinstvo Heroj 4-0, ubedljiva pobjeda Mijatovčana nad Herojom iz Busilovca. Što se tiče tabele, nakon 16 odigranih kola u međuopćinskoj ligi grupa Jug, ona izgleda ovako, znači prvi je Radnički 40, Pomoravlje 36, 15. avgust 35, Istok 32, Javor 31, Beljanica 28, Sinđelić 27, Jedinstvo 26, Sinjski Izvor 21, OFK Batinac 20, Resavski Despoti 18, Dražminovac 16, Mladinac 12, Resava 12, Heroj 7 i OFK Dragoševac samo 4 osvojena boda. 18. kolo Pomoravske okružne lige, Rudar Plažane Sinđelić 3-0, Levoš Partizan Majur 0-10, Borac Vinogradar 2-2, Kolare Partizan Glogovac 4-0, Juhora Šumadija 2-0, Kušiljo Mladost 1-0, Budućnost Rudarski Rudnik 1-2, meč Napredak Drenovac Dragocet nije odigran jer gosti nisu došli, Kolonija je bila slobodna, ali Moravac odustao. Tabela: prvi Napredak 43, utakmicu manje, Budućnost 38, Sinđelić 36, Rudar Sremski Rudnik 34, Partizan Majur 32, Juhor 30, Kolare 27, Kušiljevo 26, Rudar Plažane 26, Dragocet 25, utakmicu manje, Vinogradar 24, Partizan Glogovac 23, Mladost 22, Borac 22, Šumadija 21, Kolonija 17 i Levač 3 osvojena boda, Moravac je odustao i svi će njihovi rezultati da se vode službenim rezultatom 3-0 u korist njihovih protivnika do kraja prvenstva. 16. kolo Srpske ligi Istok, Dunav Radnički Svilajnac 1-0, Dinamo Jug OFK Sinđelić 0-0, Timok Budućnost 0-0, GFK Jagulina SFS Borac 1-1, OFK Brzi Brod Morava 2-2, Jedinstvo Vlasina 2-1, Jedinstvo Paraćin Radnički Pirot 1-3, Trstenik Đerdap 1-1. Tabela: Dinamo 38, Morava 31, Dunav 30, Radnički Pirot 29, Jedinstvo Kruševac 28, Timok 25, Vlasina 25, GFK Jagulina 24, SFS Borac 22, Jedinstvo Paraćin 19, 18, Trstenik Radnički Svilajnac 17, Đerdap 13, OFK Brzi Brod 13, OFK Sinđeli 12 i Budućnost Popovac samo 6 osvojenih bodova. U mečima 25. kola Motras Bet Prve lige Srbije postignuti sledeći rezultati: Inđija Smederevo 1-2, Trajal OFK Vršac 0-0, Radnički Sremska Mitrovica Grafičari 1-1, Voždovac Borac 0-0, Zemun Radnik 2-1, Javor Mačva 2-2, Sloboda Sloven 2-2 i Mladost Gat Dubočica 2-1. Posle 25 kola prvi Javor 49, Mladost Gat 49, Radnik 47, Mačva 45, OFK Vršac 40, Borac 38, Voždovac 37, Grafičar 35, Zemun 30, Smederevo 29, Trajal 26, Radnički 24, Inđija 21, Dubočica 21, Sloven 20 i Sloboda 17 osvojenih bodova. Važno je reći da je Trajalu oduzeto 3 bodova. U mečevima 27. kola Motras Bet Super lige postignuti su sledeći rezultati: Spartak Žrepčeva Krv OFK Beograd 0-1, Železničar Tekstilac 3-0, Napredak Čukarički 2-1, Radnički Niš Crvena zvezda 0-3, Partizan Novi Pazar 3-2, Radnički Kragujevac TSC 1-3, IMT Mladost 3-0 i Vojvodina Jedinstvo 1-0. Na tabeli nakon 27 odigranih kola prva je Crvena zvezda 77 boda, Partizan ima 56, Radnički Kragujevac 44, OFK Beograd 40, oko ima i Mladost Lučani, Vojvodina 39, Čukarički 36, Novi Pazar 35, TSC 34, Spartak 33, Železničar 32, Napredak 31, IMT 30, Radnički Niš 30, Tekstilac 25 i Jedinstvo samo 14.